Ka election commission kari India kalapan bana ya ka jing penlong ya ka election chaka yang darbar thau an ha Gujarat ha ki ar benta ha ka ba ka jinge thap buat kan long ha uni ubanai banwan ka benta ka baning kong an penlong ha ka shitarik unopra kat bai ka benta ka ba ar pan an penlong ha ka santarik unopra Habakran ka program ka bayadai baka jing rakhe ya ka Vigilance Awareness Week jong ka Central Vigilance Commission hanong ba Delhi menta kasngi Menteri rang badu kari Narendra Modi uloong baka por kaladai banya khunting persya ya ka jing bamsam ka Cabinet Committee on Economic Affairs hanin kasngi kala padiang banshim ya ka jing penyo ya ka ethanol procurement the company di umpenyang ka sarkar hapo ka ethanol blended petrol program ka Defense Research and Development Organization kala job ya kajing persyang menpenher ya phase 2 Ballistic Missile Defense Interceptor AD-1 missile na APJ Abdul Kalam Island jang karut nong Duriau Kabadan ha Odisha ya chakamat kajing etap vote na kabenta ke election chiteng somoy syaki nyau teliki Assembly Constituency ha ke hindru teliki jela lapun sedang ya kajing etap vote ha kapor nyau baji menstam badan pengkut ha kapor nru baji janmiat